Dobry dzień, ja učiteljka Ksenija Bođancova i Nješka otrimam treću godzinu ruskого jazika za treću klasu. Nješkajšu godzinu počnjeme s jednu pisnjočku. Ja vam nje volam naslov te pisnjočki, ali budete se považno sluhac i nazdavam še, že odhadnjece sami dok vam ju prečitam, bo je bars interesantna. Njihto nje vidzel otkalj še vžala, dze perše zbila complju zos strehi. Dringa begeljom s konca valala, šorom rozdava šmihu na mehi. Či je vračarka, či ljem rusalka, či vešeljinica roskoš, co ljubi. Perše zbunjela pčolki upalka, teraz u radji plaši holubi. Pendraše na brest, šepta mu coška, već kičkiriđi gucka obljesna. Pać, jagljem verci to tanjal koška, ljem co nje puknje, bluzna je i cesna. Ruca bahindi, važna še pravi. Pustoše čmohta kolo bagrena. Već še po dižđu valja po travi, a budze te i travi až po koljena. Hlaska orgoni, čupka po jarku, skube, laskota oreh po spani. Nje može sprosit sto tu bećarku, co šitskim slunka toči nad zbani. Nje zna, co hanjba taljem virabija to ta pribrana, vertka nahlota. Jak ju poljare, nigda nje vlapja, keč še po polju calu noc špota. Vlasi rozpljeta išće od dodnja, usprič tim, co im takenje šveči. Znaženje hodzen njihto še podnjac, brušljik heklani zoznje iz oblječic. Htože na švece take zdohonji, hto bi jej take šumnej dal radi. Raz je u žice, raz na jablonji, a već še okruca u stred zahradi. Njih to nje dozna otkad še vžala. Hto po njej poslal telji roskoši. Hibalj že stari cukrar capala, co už s komori kočik vinoši. Kad ste sluhali považno to tu pisnjočku, verim, že ste mohli odhadnut naslov, o čim ona šitsko pripoveda, co še u njej slučuje. Ali ja vam dakus pomožem. Ona scihla prave pijatok. Pijatok, zdohadnice še, co bilo pijatok, jaki dzenj i jaki datum. Točno. Odhadli se, to ta pisnjočka še vola jar. Jar. Avtor tej pisnji Mihal Ramač. To tu pisnjočku najdete u vaših čitankoh na 19. i 20. boku, te še porihtajce, že bizme dakus o njej pobešedovali. Perše vam povem dakus o автороvi. Mihal Ramač, naš poznati pisatelj i poeta. Barže je poeta i veljo pisal za dzeci i za starših. I mladših i starših. On preprowadzel
dzecinstvo na Salašu, u prirodi i preto ma veljo ponjaca o prirodi, bo tam žil i rosnul. I to ta pisnjočka, ktorú sme dneška čuli, pravi prikaz prihodu tej jari do prirodi. Każdy na svoj sposob doživljuje prirodu. A všetky zname, že priroda to všetko kolo nas. I že u prirodi postoja 4 ročni časci, tak i jar jedna od tih ročnih časov. I verim, že všetky znáce, že to ta ročna časť prihodzi posle žimi. Jak poeta dožil to tu jar i prihod te jari, keď se považno sluhali, mogli se zamerkovac, že on ju opisali jagod vertku, schopnu, rozšpivanu, rozbavenu, rozbehanu, živu jakušik osobu. Keďže niedosto to, že ste len raz čuli, jak som prečítala pisnjočku, pohľadajte teraz, z jakima slovami poeta hutori o jari, jak ju on navoluje. Pohľadajte to ti slova u vašej knjižki. Možete opatriť drugu strofu, štvartu i podsahnite to ti slova. Keďže ste pohľadali to ti slova, nazdávam, že ste ich podsahli, ja ich tu vyznačila. Poeta opisuje to tu jar, jakušik živu osobu, jak krásnu, šmelu, radosnu dzivku, ali ju navoluje i že je vračarka, hej? Že je rusalka. A vračarky i rusalky stretamy u skaskoch. A u skaskoch się slučuje coška takie, co może być ani niemożliwe, ale to ta jar może to porobić. Opisuje ju jak weszelnicu, bo rozweszeluje, jak mjalkošku. Kiedy wam może być niejasne, co by to znaczyło słowo mjalkoška, to by bilo také, jak krásna, popriberana dzivka u krásnych šmatoch. Všetky še pripatraju na nju. Tak i to taj jar prinoši nam všetko coška krásne, rozkvitnute, pahnjace. Nahlota. Poeta vari, že jar nahlota. Slovo nahlota by značilo, že še nahlo coška slučuje. Znači, ona še vi najde v šadzi. Raz je tu, raz je na polju, raz je u zahradi, raz už dringa kolo begelju, raz pojde kolo oreha, raz zakuknje do zahradki, gdje kvece rozkvitnute. Preto ju navoluje nahlota. Navoluje ju tiš i že je bećarka. A bećare, toliko vali sme dzeci da kedi to ti slova bećar i bećarka, že to dakus taki osobi, kotri trimaju do sebe, jak bismo povedali, daku zaš pravjaše i važni, ali su taki, všaziše vi najdu. Vidite, že všetky to ti prikmetniki, všetky to ti slova odnoša na jar, ali že ona
jak bećarka, ona še všadzi vynajde. Jagnjalkoška krasna je, nahla, rozvešelji. Znači, slova calkom prikladni za to, co poeta opisal. No, ale keď ste ešte bardziej sluchali, zamerkovali, zdohadnice še, či može buď u tej písni poeta spomínal dajaký farby, ktorý to taj jar prinoši. Hajde dakus popatrajce, že či ste našli u da jednej strofi slovo so skotrim označeni farbi. Nie našli ste. Ale može buď da co inše nahaduje farbu jari. Dajaki drugi slova u tej písni, ktorí nahadujú farbu jari. Zamerkovali ste može buď, že jarše pendra na Brest, šepta mu coška, već kičkiriđi gucka, čupka po jarku, skube laskota oreh po spani i ruca bahindi na travi. Aha. Spominajuše jaki šik rošljini. Znači, mjesto farboh opisal rošljini, ali každa rošljina ma svoju farbu. No, pogledajte išće. Ktori farbi zaznačeni mesto, ktori farbi označuju toti rošljini, ktori zapisani. Pogledajte i možete ih pocahnut. Znači, mjesto že bi poeta napisal jaki to farbi, on pohasnoval slova rošljinoh. Jak, napriklad, Brest, kičkiriđi, bagren, trava, orgona, žito i može buć iše da jedni slova, ktorý ja tu ne vyznačela. Všetci zaci znace, že Brest to fajta dreva, a kičkiriđi, že to fajta kveca. Ja vam až i prinjesla to ti dva kičkiriđi z moje zahradki, pretože ne znam, že či všetci znaju, že še to ti kvitki prave tak volaju. Vidite, jakej oni farbi. Oni rozkvitaju teraz v jari, jak i veli drugi jarni vistniki, jarni kvitki. Bagren, njodluha rozkvitnje bagren, jakej von farbi. Trava ožila všadzi kolo nas. Njodluha rozkvitnje orgona. Orgona tiž kvece, ktoré rošne jak čerjak i može buć u bilej, lilovkastej i belavkastej farbi. Potim žito. Jar zabehla i na polja, gdje dorušila to ti žita. Teraz žita ešte željeni. Orgona, hoć ma to ti kvitki belavo bili, ali ma listca željeni. Trava željenej farbi. Bagren perše rušel tak, že perše še zjaveli joho listočka. Kičkiriđi u žovtej farbi, ali maju stebelka i listočka željeni. Brest, fajta dreva, ktorý tiž pušča perše svo željeni listočka. I co bizme već mogli zaključiti? Jaka prevažna farba teraz tu. Željena. Všetko oželjenjelo. Všetko še prebudzelo.
Tak. Ale co šitsko, tota jar, tota krasna mlada dzivka, njelkoška, co vona šitsko robela? Може бути, се слухаючи, док съм читала, замерковала, že u tej písni poeta pohasnoval najvecej slova, co tota dzivka robela. Je slova. Slova, kotri nam označuju robotu, navolujuše dije slova. Da vas modlim teraz zaš. Pohledajce u pisnjočki, u tih strofoh i podsahnice slova kotri označuju diju, robotu. Hajde. Co šitsko jar robela? Kad ste prenašli to ti slova, vidíme, že co šitsko jar robi. Rozdava. Co rozdava? Rozdava šmihu na dzbani. Znači, rozdava radost. Ljudi se raduju. Potim zbunjuje. Naraše najdze tu, naraz tu i koho šik zbunjuje, plaši. Pogledajme, koho to vona plaši. Brest šepta coška brestu. Plaši, koho plaši, no što se tu našli, koho plaši, ja nje možem teraz najz, nje hiba. Pendraše v šadzi, dorušuje, dringa begeljom. Slovo dringa bi značilo, že ani nje beži bar švitko, a ani nje ponahlja. Ali tak, pomali, že bi dorušila každu rošlinku, každi kvitok, dotkla travočku, prebudzela pčolki, insekti, šitsko kolo sebe. Znači, poeta pohasnoval najvecej dije slova u tej pisnji, co tota jar robi. Znači, to ti dije slova bizme mogli pohopiti jagod veljke zbuvanje. Veljke zbuvanje u calej prirodi, bo še cala priroda menja, budzi, šitsko počina žic, rozvivac, še rosnuc, napredovac, da bizme mogli povesti, že to je jagod počatok novoho života, abo sam život. Verim, že to ta pisnja dejaki čustva vyvolala u vas. Daco, co ste može buď za ní nerozdumovali doteraz. Daco, také, co može buď ste ljem nahadovali. Na coška vas porvala, može buď na radost, na všetko toto, co še prebudzelo kolo nas. Jakie to ti čustva, jakie teraz rozpoloženje kad prize jar i kad počina novi život. Rozdumajte o tim. Prečitajte ešte raz doma tu pisnju. Pozdohadujte še toho všetkoho, co sme dneška pripovedali.
keď še zdogаднеце, co ešte jar može robiť, nielen toto, co sme zapísali, koho ešte prebudzela okrem toti rošljini, jak by ste ju ešte inšak mohli navolať, zapišce svoje čuvstva i jakše čuvstvujete, keď príde jar.